I dobro da zbršu 6 ili 9 stvari koje me nerviraju. Prva stvar, kada neko brblja, i brblja, i brblja. Bilo jučer na moru, baš je bilo tako na moru. I ono kad sam gledali nogove, baš je joj. I stano vani, jedno auto, ne, drvo stane. Mogu da okipu, joj. Žele vani su tamo kako. A ne da bolje moramo, žele nas to tenis. Ne, još bolje. Kako se zove, magnet, ne, košer, ne. Znaš što je svijetu bolje? Čuti više! Najviše mrzim kad idem po nešto, dođem na to mjesto kamo sam trebao ići, onda zaboravim zašto sam tu. Kao preko sam pobud, moram se slikat, linije. Šta? Zašto sam došao? Zašto sam sad došao, čekaj? Najviše mrzim kad neko mljacka. Iritira me kad neko dođe u sobu, upali svjetlo, pusti otvorena vrata i izađe van. A vas neko zove u 3 ujutro dok spavate. Ti mater, mrš u p***u materinu, ća me budiš u 3 ura za ponutju! Mrš ujutro ti materinu prošlo... Sine! I zadnja stvar 0,9 je da... Sedi. Ne toliko. Aj, mikrofon. A ne vidi se ovo? Samo tu stavi nekamo, da bude bliže meni, tako ne vidi se. Dobro, daži kako ćeš samo. Ajma. Iritira. Gledaj to. Najviše mrzim kad idem po nešto, onda zaboravim zašto sam uopće došao tu na to mjesto kamo sam išao po nešto dok mislim. Ali si izmjena ovo, jebote. A? A si ovo izmjena. Ne! Inače, ovo su vam pripreme za scenu. Da, to inače jako dugo traje. Ah!